Hi guys! Welcome back to my channel. Zomato dumplings katsa. Dim sim ta ka tuma se a omna hlat tu ka wangin anron deliver thailawa. Chu wang chuan a hnaya om hi ke ei don ta ni. Ti han sir zong ni po thai mai lom le. Hey, a soup chi ta ni chumo. Dumpling. Chicken lavage katsa. Kanunga ka ulam char. Yêu đâu bị sặc lắm. Em chán là lấy dễ rồi. Cái soup ni lo, ama soup ni lo, cho soup ni lo khá ni to mẹ. Tùy mẹ dễ lắm. Thì cho đi. Đi polo om le zela an tom chave pa ngai hey sauce te an run chom tir ve nge ya soup chi Agulaw. Kime re thau tiru. Soup chi apo yanin a chicken lavage ani a jonin a soup chi ni lo hi nge ka she to lo. Jon a chat bin chu he pian aro ti chom tel ve vek boka. Hey, sian chung a tissue ong hal bok. Very cha. Vian chung a tissue om lo wa fian picnut a adun pick tel ti tu zo ka ni. Kasi ra nga masi ka soy swalter ni ha. Tui melvevia wa an Basta. Bahaya ni ne ya. Hey. Dumpling sa Kenny hi poituk. Yan ni kaduay na din eh. Namili asosi katel cinta. Aku takkan nur pernya. Kan laki tu le. Ay. Aduh ya mas ya, apa ya udah ini itu cuma duit kasus semua jadi ini dah lokso kamu
아, 아스팔트가นี่ก็ dry เวทตรง dry ชิ้นด้วย dry อ่ะพวกชิ้นให้พวกเราดัดไปมีชิคกี้พายก่อนเอ้ยยังอักเกจ고기가 짜대는 거다. 아림장도가 아이 밀다가 뭐 소프락탁 된 분명 해줘 뒷탑 레인백 apa ni yan sup di daga atak ay na sup at tamzo ka mo sup hop de usar chara ni mai ito yang siya heh ui ka idea ya tiền tài cái trồng đồn ta đi chú cho hi cái đã tiền bốc căng á à share anh em lên tụi cái bún vậy Paista. 깻잎에 코 해줘 엄더라고.
anh mình em bằng chưa. Thanks for watching. Next video, okay, mo rin nha. Bye. Peace out.